dinde mamoko. Jalup County Commissioner Aluoda James Aluoda obago Ramogi jodolo bang' familia moro mar ji 8 manitiere gwenge mag Makanji wito ngimagi e bungu Mashaka Hola. Aluoda okwayo jokanyo mondo oriwre lieko ng'ata magiyudo katiyo kod jodolo machiwo puonj mobam. Bende ojiwo jodolo mondo mi oket maino tieko puonj magalagala mondo res ngima oganda. Moko kuom jotelo mag ute lamo manitie romono okoni romo ma kamano biro konyo e kelo kwe gi ng'eruok e kind jotend dinde mopogore opogore, ka moko bende lero ni poni sirikal ok oketo yore mag tieko puonj makoch to midhiero ma kamago nyalo medore. Gisiro chenro mar pedho puonj e ute mag lamo ka gichiwo kata gijiwo okang' mar chik ne jodolo magalagala. Neno la Mungu unakufa kweli? Huwezi kufa. So anybody teaching something contrary which makes you die faster, that is not religion. Hiyo sio neno la Mungu. Ni maneno ya Shetani, anatumia nguvu na Mungu kwa hii dunia mpaka unaweza fikiri karibu asini Mungu. Lakini hawezi. Barabara yake ndio pana na watu ni wengi. Na haijai. So ni vizuri kabisa sisi wa Kristo tuongeze bidii kwa maombi. Tuombe maombi ile ya ukweli, ile inatoka wapi? Maombi ile ya Mungu, Mwenyezi Mungu. Tumefaidika sana na mawaidha DCC wetu ametupea, na kuanzia leo nataka tuwe na ushirikiano mkubwa kati ya kanisa na serikali. Na kwa maoni yangu binafsi, mambo fulani maovu mengi utateka Kenya kwa sababu ya wachungaji kutokuelewana vizuri kati ya makanisa mbalimbali na kati ya serikali. Lakini leo tumeshauriwa vizuri sana na DCC wetu, akasema kanisa ndilo kubwa, kanisa ndilo lina mamlaka makubwa. Kwa hivyo tukiweza kujua sehemu yetu kama kanisa, sisi ndio tunaweza saidia serikali. Wadhi nyime nyakora Ramogi.